Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Temaşavan neja. Emdi beşan da bas satıştin kun meji betaldı ki o mekruhatin meji bik. Beli tiştin meji betaldı ki emdi karın liser hevdi ne hav kategoriyanda zikir bikin. Yekji ahaftına bi qasdiye evji du kelime an du harf devi merva derkeve نميجا مروا بتالد وكي مرو چي بيجي وكي مرو بيجي ليلي ام بي لولو ام بي ها ام بي اري ام بي نا وانا نميجي بتالد كن tabi اخفتنا بقصدي ما اگر مرو خصوصا باخبه نميجا مروا بتالد به مرو تزه بو مسلمان انجي خجبير بكبا اخبه و چخي كلمه كي نميج بتال نابلي به شش kelime نميج باشي بتالد به یک جی ویایه دستنای نمیجی دا gerek مرف نه آخبه صحبت نه که لورا مرف به حضور خدای تعالی دای به حضور خدای تعالی دای مرف آنجا به خدای تعالی را دا آخبه او جی نمیجی ذکر جی آخبتنا به خدای تعالی رای یه دو دیا افکن یه دو دیا فعلا پر yani hareketin ziyade tevgerek ziyade او جی کتابین شریعتی سيجارة لسر هاي مرو حركاتك بكل مرو مثلا سيجارة قوي خامس دا سيجارة بوزي خواب كيا سيجارة دست خواب سري خواب عنيا خواب خيرنا عندي كدن سي حركات مرو بهدو بك او حركات پر تفجارة پر جراتي قوتن لميش بوي اواي چده بتال ده بله tabi her secarci döndür rekateki da ben yani ama da ayrı rekat da merv mesela rekatek de carek diğer rekatek de carek anci du cara merv hareket bakın lemejan merva betal nabe baş ev merv hatta mümkün de kat hareket nekedin meşedan باوی عادت تی تقدیر کنی و حرکت زده آن نزده مرو جوهات کار بیشه مثلا میشین یک سرلمیش یا ما حرکت زگیه که دن جویداتی مرو جرا بیشه اف مروانه چید که اولی بنر به مروانه و نمیش دکه بسه یعنی یدن حرکت پر ناین حسباندنی یه سیا بدن مروا آن پوتین مروا آن او سجاده جی که مرو سر نمیش دکه جوان هر سیانا یک نجس به مثلا مرو سر نمیشی یک وری پیسی باوی سر مروا یا یک وری کلکا مروا دا حاشا میز بکه میزاوی برج سر مروا آن زاره که ور سر سجاده مروا دا میز بکه یا یک خصوصی نجست یک تشته باوی سر بدن پوت آنی سر سجاده مروا نمیجا مروا و چخی بتال دبا مرو لچولی به سجاده مروا راخست یا مرو لعردی و بالیخ بشکله که ور سر سجاده مروا در باس ببه و سا نمیش بتال نابه که بکیف سر بدن مرواش مثل مرجارک دا دوشین پوتی خواه سر مرواره و جن میش بهتر نابه ما گفتم شرط نمیش یک جی ستر عورتی بو ایجاد اسنای نمیش دا عورتی مروا و مثلا بیشتر مروا وقت اتک یک پوتا که خیاران و نمیش که پوتی مروا و به یعنی هی گیش نکردی عرض عورتی مروا تفدر نکردی مروا بگر جیدا هم مروا بگر جیدا او عورتی خواه بگر نمیش بهتر نابه لیکودریش به نمیش بهتر دبه ده اسنای نمیجی دا خورن و خورنجی نمیجی بهتالد که مرو سر نمیجی گرتشته که نخواه و نخواه بله ده اسنای نمیجی دا که دست میجا مروا بشکی یه ششا مگود دست میجا مروا بشکی نمیجا مروا بهتالد به یعنی جی مرو تیمم به آوره دیسا نمیجا مروا بهتالد به دستنای نمیجی دا مرو خصوصا بکخه بکنه آن بگریم او جی نمیجا مروا بهتال دکلی مرو نخوش به آنج بر تاثیر اکی دن سدم اکی دنی و اکی مثلا هم بیجن مرو جمدیه آن گریپ بیه کخکا مرواتی آن تشتاکی دومانک توزایت که کرکا مروا کخکا مرواتی بوی دست نمیجا مروا ناشکی وکی دنیشی مرو سر نمیشی آیت کی بخونه مثلا آیت قیامتی آیت بحث حس کرنا خواهی تشتکی مروا بده گری وکنه به حمد خواه مرو بگری نمیش بهتان نابل وکی دنی گری دن و کنو کخکا خصوصی مرو بکخی یا یک مثلا وان داره در واسه مرو بشه یا
ki wapi işareti bide ev jî nimêja merva betal dike yani ev jî carê bi cehaletî hinek dikin yani ez bixwaja rast lê hatimin ev tiştî wisa gereme xwe jî biparêzin di esnayê nimêjê da mer niyeta xwe xirab bike dema mer dest nimêjê dikim mer niyet dînîtî mer dê ez biniyetim mesela dikim çar kat nimêja nîv ro ji bo Xwedê Allahu Ekber îja di esnayê nimêjê da meriv ev niyeta xwe xirab bike nimêja meriv dîsa betal dibe ji şertê nimêjî yek çi bû jî yek jî merberê xwe bida qîblê an ji nê tiştên ku nimêja meriva pê betal bi yek jî ew e ku meriv pişta xwe bide qîblê meriv pişta xwe bide qîblê ew jî nimêjê betal dike belê vana tiştên ku nimêj betal dikirin bi kurtî me ji we re got em jî dikarin wa tiştên ku îja nimêjê betal nakin lê belê di esnayê nimêjê da kirina wan tişta mekrûh e em dikarin li ser wan jî bisekirin ew jî çi ye ew jî yek jî destpêkê da me dikare bêje yek jî tu ihtiyacikî tune jî yani meriv ma ser nimêjê meriv serê xwe pir berjîr bike ema tim li erdê navnîgî xwe binêrin serê xwe berjûr bike li asmana binêrin ev ya mekrûh tiştekî baş nine me got ihtiyac pê tune ji ber hatî meriv çi rûkayê çi secdê radibiz mecbûr serê meriva xwe rast biya meriv hatî selam dide merê rastê çepê mecbûr meriv serê xwe xwar dike ew netê daye xisûsen me got meriv serê xwe lîwalî bizvirîne mekrûh e serê xwe berjor bike li asmana binêre mekrûh e meriv di esnayê nimêjê da dest xwe bide rûyê xwe waxtî destê xwe pev dike dest xwe potê xwe bigire an waxtî ihtiyacikî tune meriv diçe secdê meriv dest bavêje pantolê xwe top bike mesela teng ve ji çûyîna secdê ra çokdayînê ra astengî derxe meriv pê bigire tiş nabe ji bo xatirî utiya potê meriv xera nebe mesela meriv wê çaxê bi ew bigire potê xwe bigire ew jî mekrûh e gerek meriv pê negire meriv birçî be û sifre jî li erdê be wê çaxê meriv rabi nimêj bike ew jî mekrûh e ji ber xatirê eger dem pir teng nebe yani meriv heta nam bixwe nimêjkî waxtî nimêjî neçe meriv pêşî nam bixwe dûra nimêjkî baştir dibe lewra meriv birçî ye li ser nimêjê bihêşe tem diçe ser kum diçe ser diçe ser nan xwarinê hişîte ser nimêjê diçe bo wî mekrûh e yek jî pir xewa meriva were meriv xewar bi carekî baş werin meriva ser nimêjî meriv nimêj bike ew jî mekrûh e û li cî nepaqij wekî mesela li hemama li tuwaleta li tewlê li gomê li axir li ciyê ku ew ninin ciyê ku esas ciyê rûniştandinê sohbetê nîne ciyê heywan meywan lê top dibin ya jî ciyê necis li wî derê heye çiqas meriv secada xwe an textê li mêjê deyne li ser li mêşkî cî meriv ser mêşkê tahir bijî lê zemîna wê derê erdê wê derê temîz nebe meriv li wî derê nimêşkim ew jî mekrûh e bele wiha got esnayê nimêjê de gere meriv xwe ji van tiştana biparêze nimêja meriva zêdetir meqbûl dibe înşallah li cem Xwedayê Teala belê beşekî din da jî em ê behsa di beşekî din da jî em ê behsa rekatê nimêjê û yên ferz û sünnetê nimêjê ji we re bêjin înşallah nabimînin xêr û xweşiyê da emanetê Xweda